Nyuma ya aciari macukuru ya primary ya Nkobo kureta mateta kiumia kithiru makiregana na utongoria wa mwarimu munene wa cukuru inu na kwendekithia kuthamwa kwawe na kethiru ati ugu cukuru inu itithomwa kairi. Riu ntuku ya umuthi DCC wa South Ement Miri Mwangi mathingatene na MC wa Wandi inu Martin Kome Makasi na murungamiri omwe kuma wabici ya mubunge ni makinyite cukuruni inu kuthikiria mateta ma aciari kumania na mucemanio uyo DCC uyo nekirite aciari mau wirani ati Mrs. Mbogo atethirwa mwarimu umunene cukuruni inu kairi ni marombete kubewa kanya gucuwira mateta mau mangi ntaira mutugikare ataririe twetete DCC watu athatete na mucemanio munene watu andokiesha na athatete na mucemanio MP watu athatete jaja MCA watu athatete jaja ntukwa Jumatatu twandikiria Nkobo primary holiday cukuru ya Nkobo primary tethomwa ni migambo ya musiasa Niki Mburugu iratete Jumatatu nthiru kiri maandamano jaba mabashari ba cukuru ya Nkobo primary araugite twakinya na aru akethira aciari bau batethikirwa guti mathomo jagite na mbere cukuru iji untu bara bujuri na aru arito bare ukinya cukuru takawithire na bo bamwe baciari bagiukira tene makainda gutigira arito bau bokarira cine bakumagara na bara bejite bate gutonya cukuru ngugi ya wira nene ri kubacokia nja kairi tagarira aciari bau gucokia na nja nirithirwe rigitabwega mwankarira bisa bokaria baikinyiria ntune au gutigira na ni botonya cukuru takawithire mayegita aciari baba kere na ndeki banteto ni baugite riri ni itara ora jathatu kuthithia maandamano na batona wa kuthikira kiriro kiao na nikio gitumi bakurigiria mathomo jeta na mbere ntuku ya narua kiria bakuga thina ciao ni bicire iguru muno mbeca iria bakuria citena risiti bakiuga cukuru jete na bioro bibiega bira bigwitoneana bao na mathina jangi nkabo jario kwithira mwarimu munene wa cukuru eje Mrs. Bogo uria bakuga karite cukuru eje kwa nkurukia miaka 30 mwana ikinya cukuru Mrs. Mbogo afukuza mwana na maiga imwana uria agabisi kana imociari ri muciari akaga inya mbeca cia kuria bisi gutweke mwana gakaurwa no ntwe engwaso akucokera nyina ri niki kingi cukuru yetu etene inya bioro ana bamiaga mpempene cukuru eje ne etorogo mwana kwa kinyanga kwa akayandeti nya biondo akarema bio agatinda atena irio ndina mwana junior na ndina mwana grade 6 ambete tengiri nyanya na magana jatano mwana class junior na ambete tengiri thandatu turenda kwoni na mbeci ici cieta manka na ndeto kunoga katologete kurtinda njira ni atwengirete ana twamunenkera 500 agakwengana cia agakwira kendia mwiri kenda wongera mbeca umba kureta skulu turioria na aru are Mrs. Mbogo kethira na ije na aramende mereti endagwa atwanie na aramere endagwa Mrs. Mbogo igotoruma etwira aciari ba Nkobo primary chokora na imaraya mwana urothia kigeria aja kinya baluga cukuru geta kumwitio wa gwetagia mbeca yes nyana ndi baluga jana bamwiri au betia secondary bate baluga iu aire kerete au nontu weta gwetia mbeca kurotirite balance aciari bana mugambo jumwe ni mbere ya kingi kionthe kirithika mwarimu uju munene berwe cukuru eje tauga Mbogo masingo atumutaki kamwe Mbogo masingo nyuma ya kwaria na ndeki banteto aciari ba ni bejite na muthuro jo munene gutonya cukuru mwarimu munene agicitha ati cumirio onekana nirio nyuma ya gita aciari bari kuregera cukuru
atongeria ba Southimenti aleo DCC Mary Mwangi na bisaba kithomo MCA wa Iturare Martin Kome Makasi bethira bagikinya kwariria aciari arabonde bothuranire kirasi-inĩ kimwe aciari baba keja na mabatara jao na kwebirwo kwa mwarimu Mrs Bogo ibatara riu riaingwo rimwe mbere ya jau jangi jachwirwo ntaira nkuona teka tukuona solution ya mantu jetu utakuwa tukuona solution so onte kwenda muno ngira kwenda kuona solution yoneke ana banu bakale bwega na jonthi nguthikirite lakini yote 9:10 angwendete kuwa kera mwarimu Mbogo mastingu Muthiene DCC Mary na atongeria bane bariongerete bioro biana ba na kiorio bisia mubunge Dr. Shadrack Mwiti guchwirwo ntubu ntaira na mpwe na kenge akiwa gatigati ga kiumia giki agikaikara nthi na atongeria na bamwe baciari ba cukuru ije kenda bagachwa ntaira thina cha cukuru na Muthiene amantu jau Jumatano ya kiumia kijite auga ageka mucemani na aciari bonthe ba cukuru ije kuma thainya kenda kubanta ira ya thina ciao. Walimu tutawaambia very clearly, hakuna mtoto atafanya nini, atafukuzwa. Kwa hivyo wataendelea kusoma na sisi tuingilie kufanya nini, kuendelea kutatua hizi shida. Kuma Nkobo gĩcigo mbunge kĩa Southimenti nkĩripotera ndeto cia werũ rĩakwa rĩtwa nĩ Mũtungi Kare.